Haga jinglakai I-League hapdeng ka SC Bengaluru Persya ika Delhi. Haba pai syang nang jinglakai baro artligi ken hun kia khai damar argol hadu bokot ka jinglakai. Hagawai par ka jinglakai I-League hapdeng ka Serene Dedikan Persya ika Dempo SC. Haga nang jinglakai ka Dempo SC kala khor ka nam job. Hadin bagalala awat pelim ya ka Serene Dedikan da shigol lanot. Padi haga nang shigol jo ka Dempo le ya bantap lengba ka penalti. Haga jinglakai Indian Super League hapdeng ka Jamshedpur Persya ya ka konhuni lekai jong Ricky Shabong ka Punjab FC. Haba pai syang nang jinglakai ka Jamshedpur kala yo shwaban pen khijar hashwaban kut ka kela step kata haga minit ka basau Husan plus iway. Henry Tangmar ya sedang ka kela min kata haga minit ka basau penriu ka Punjab FC kala yo bantap ya ka gol pen ya khai. Badai hadu ka minit ka bapra Husan ka Jamshedpur kala yo biang bantap ya ka gol pentam. Badai lemag ne ka gol la penlong ya ka Jamshedpur bakan khori ka nam job haga ne ka jinglakai da ar la ka way. Badleng bag ne ka jing job ka Jamshedpur kala kiu sya ka kerdan ka banriu haka mit ya khen point. Haga jinglakai Europa Conference League Chelsea kadang peteng ban bad ya ka kerdan ka banengkong haga mit ya khen point. Hadin bagalala ban pelim ya ka Astana da laila ka way. Bad ka yo khur khat san point na ki santali ka jinglakai. Haga jinglakai Europa League ka Manchester United kabar ya ka kerdan ka bahnyau haka mit ya khen point. Hadin bagalala ban pelim ya ka Victoria da ar la ka way. Haga jinglakai Champion League ka Liverpool kadang teng ban bad ya ka kerdan ka banengkong. Bad ka Barcelona kala kiu sya ka kerdan ka ba ar na ka kerdan ka balai haka mit ya khen point. Hadin bagalala ban pelim ya ka Dortmund da ar la ka way. Kumjuro ka Arsenal kala kiu sya ka kerdan ka balai na ka kerdan ka bahnyau. Ka Leverkusen kala kiu sya ka kerdan ka basau. Ka Aston Villa kala kiu sya ka kerdan ka basan na ka kerdan ka bahnyau. Kadba ka Inter Milan kala hiar hadu sau kerdan kata na ka kerdan ka baar sya ka kerdan ka banriu. Ka Bayern Munich kala kiu sya ka kerdan ka bashpeu na ka kerdan ka bakhlai. Ka Real Madrid kala kiu sya ka kerdan ka baarpeu na ka kerdan ka baarpeu sau. Kadba ka Manchester City kala hiar hadu san kerdan kata na ka kerdan ka bakhatnyau sya ka kerdan ka baarpeu ar. Hadin bagala sya penlim hakmat ka Juventus da ar lanot.